गोयात चोरयो जाय तसा घरा दुकाना फोडपाची प्रकरणां सुरूच। स्मार्ट सिटी पणजीतूय चोरी जातात। 25 दिसा फाटी दोनापावला भांगार आणि कॅश धरून 45 लाखाची चोरी झाली। गोय पुलिसेन या प्रकरणात पश्चिम बंगालातल्यान सुरेदार शेत्री ह्या 31 वर्षाच्या तरणाट्याक धरलो। चोर सध्या पुलीस कस्टडीन आसा। चोराक धरपाक पुलिसेन तंत्रज्ञानाचो आधार घेतलो। स्मार्ट सिटी पणजीतल्या पुलिसांचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशनाक लागून चोर सापडलो। हो पळयात, तुमका स्क्रीनीर दिसता तो राजभवनाकडलो रस्तो आणि त्या सामसूम रस्त्यावयल्यान सायकलीन वचपी होच तो 45 लाखांची चोरी करपी चोर। पणजेच्यान दोनापावला वतना सीसीटीव्हीत तो कॅप्चर जाला। हो व्हिडिओ चोरी करच्या पयलींचो। आता हो व्हिडिओ पळयात। दोनापावला वाठारांतल्या एका घरातलो हो व्हिडिओ। तोंडाक मास्क घालून तो तरणाटो चोरी करताना स्पष्ट दिसता। घरातली सगळी ग्राउंड फ्लोरार न्हिदिल्ली। तीच संद साधून हो पहिल्या माळ्यार वचून चोरी करताना दिसता। ह्या व्हिडिओत तो चोरी करून सायकलीन परत पणजे येताना दिश्टी पडटा। तो खेळपाक एका कॅसिनोन गेलो। थंयच्या सीसीटीव्हीन ताचे मुखावळ स्पष्ट दिसता। ह्या फुटेजीचो पुलिसांक तपासा वेळार खंय मोठो आधार जालो। कॅसिनोत खंय तो हरलो। त्या उपरांत त्याने सोमतीच गोंय सोडून मुंबई गाठली। थंय चोरिल्ले भांगार विकले आणि त्या उपरांत ताणे टुराक गेलो। थंयच्यान तो सरळ आपल्या गावान पश्चिम बंगालात गेलो। पुलिसांनी ताका सोदूंक वेगळीच आयडिया वापरली। इंस्टाग्रामाचेर चलयेचो फेक अकाउंट केलो। ताचे कडेन उलवप करून ताका घुसपायलो आणि संद मेळटाच ताका धरलो। Now the police came up with a very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years। फिर हमने देखा कि इसका जो नंबर्स जो ट्रैक यूज़ किया है, दिस नंबर्स इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर बाय विच वी कैन ट्रेस हिज लोकेशन, बट द इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव। The police also created a fake Instagram ID of a girl। हमने एक फेक आईडी बनाया लेडी का, इनफैक्ट एक गर्ल का। वी टुक द हेल्प ऑफ ए गर्ल also and we started talking with the person। फिर after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number। Immediately a team was sent to West Bengal। वेस्ट बंगाल में उसको वेस्ट बंगाल पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया। वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में। कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया। ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर, वी प्रेजेंटेड इट बिफोर द कोर्ट हियर वेयर वी गॉट द पीसी। और उसके इंस्टेंस में वी रिकवर्ड सम ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम मुंबई। द केस इज अंडर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा साहिल मांद्रेकार।